kum sang ni som ni pathum jun ni som kartop inrin ni kan lo chung kai le ta rainbow mezo channel clear tu le ngai thatu jong jong te in java in chibai kan buk theu a cheu kan u naw zofa ten manipur state ta har satna anto mek chu tundin mun clear chuan ziom lamai in zualam hapan chhojal don in alanga Russia in Ukraine arun ma khan kumenga machan chu Ukraine chungchanga hian Kremlin chuan ngai tu na alo seng to ni ti hi hriat chua ania mase western ramsang sang tele Ukraine ngai poin Ukraine hi arun mai thai ni tia an hriat hun kha atlai lutuk to Russia ain rosakuk kukle Mediterranean Sea le Black Sea vela asipaite ain sing saktir so lai khan NATO le western ramsang sang ta chuan do dalin tunlai khovelanga hian Russia hian Ukraine hi arun ani chuan atan hian apoi le don ani tin Mediterranean Sea te Black Sea te Russia counter tur hian warship engemozatin naval exercise an nei zui vea mase fel fight taka plan rom manna lo nei to Russia chu andang zo talo hani Manipur state sarkarin kan u naw zofa tribal telaka ma halak dan le meitei hovin tuna anormek dan hi huninge mochen kalta tanga ruam manna felfai takle plan mumal tak lo siam to nin alangani boina kal chome ka hian India Prime Minister Narendra Modi chuan ngoi ala chu zela ngoi a chu satlia mai ni lovin thisen chuanate inin halchiat saknate biakin tam tak halchiat le mitam takin nunna an chan laite liam tur henge mozat anum to lai hian Washington DC trangin tuntha June nisom ni le pathuma hian Indian American tenena thucha asoidonani America hatlo zo huna hian roman lokang chuan tuntha chung vek hian Egypt lo le atum boka hei hi roman na aum savek toa mase Egypt atlo hun tur hi ani tak puan chian alani lo ani a program hi kan han thur bing na chan chu India Prime Minister ani angin aram chunga thisen chuana le inin hal saknate tharum thona lian tak tak mai athleng meka mase heta hian mipuiten kan hriat thai khop direct taka enroll na engma ala nei lo ane UNI in vein jun som dar som pakhata report anpek dan chuan BJP notice trangrol poladin Northeast Democratic Alliance NEDA leader Ninachal Mektu Assam Chief Minister Himanta Biswa Sharma chuan Manipur state voin hian atloni ti an reporta Manipur state chunga tharum thoa inti boinale namchini te inkara boina chuak chungchang hi Manipur Chief Minister and Biren Singh nen an soidun don ani he report kan siamlai hian Assam Chief Minister Himanta Biswa Sharma hi Manipur state capital Imphal hatheng toni ti report ani UNI hian report anpek zeldan chuan mei ni thuma tharum thona achuatan tiratranga tuntheng hian tharum thona kalchome ka wanga nunna chan homto jongjong hi mi jale somain antam to joka security personnel pathumin nunna anchan to boka mi jathum chuangin hliam antur to bokani anti report atanga alan zeldan chuan in hal chiathi sangthum chuang hani toa hetianga khoin runa in hal sakna athen fo wang hian in le lo nei lo mi singli sanga chuang zat anom toa chung jinga thren khat ta chu relief kema Manipur state chunga anom meka mitam tak ta chu an threnom state sang sanga ral planin anom mek bok ani the quintin report an pek danin Manipur state ta tribal ta chuan internet service ti to pani chungchanga hian lungoi lovin India Supreme Court ta internet an bena wanga har satna mipui tam takten an to wangte company nuaya na thok tu tam takten an na chan mai thai din muna an ding toa sarkar nuaya na thok tu tam tak point na thok thai lovin hunrai tak chung hanom to boka Manipur state sarkarin internet aben hi titopa heng har satna te hi sutken sakturin India Supreme Court ta an thena mase Supreme Court hian rang taka ngai tu tura an ngen na hi an hnolri ani tin an report ani Manipur state sarkar hian internet suspend hunchung tur hi voi engmazat a extend toa tuna hian a extend nung ber chu June ni som voin tlai dar thum thleng hi ania
eng tiangin nge hemin huwa hian hakal pui chun jam zel don tiro chu chanchin kan buat sai lai thleng hi chuan kan la khra thai rilowa ma se ngai dan tlanglon dara chuan Manipur state sarkar hian a extent le hi rin ani heti lai hian UNI in report unpack dan chuan Manipur state le Assam in kalpona kongpui national highway chu tunthleng hian kangpokpi district chunga highway hi block chun jomek zel ania Imphal khopui mai baka Manipur state chunga hun tamzoka chuan heiwang hian harsatna antoka nitin deutho thil leitur awang tial tiala tin aman asang chhotial tial bokani anti heti lai hian Genius chuan voin chun dar som pakhat le minute nia report unpack dan chuan militant hoten silai han ka powangin Khoken village cha chiat na rap thak tak mai hathenga mi pathumin nunna anchana heng nunna chanjinga hian meichia pakhat atel ve boka mi panin liamna tak antur boka hei hi silaya anka liamna ania hetiang thil hathen ta ka wang hian CBI te chuan special SIT an form ta chu hetianga tharum thona thleng chungchanga hian investigation kalpui tura an din ane voina hian India media trend khat the quinte UNI ten report unpack dan chuan darkar somni pali kalta chunga khan tharum thoa inti boina thlengthar engma haomlova voin indria hian jingdar nga tanga tlaidar ruk thlengin curfew hi thadulani tin han report ane mase India media ten hang han report te hi adik chelonin hriata kan thu don na tanga kan hriat dan chuan meitei hoven tharum thona an chok chuaka meitei mi moiranga zirte tunna thokmek tu rosan meitei chu annampui meitei ho ngain a chena mun moiranga ron panin silai nen hanlu chila hetianga thila thlen hun hi junikwa nizan lampangkha ani rosan hian annampui meitei ho ta chu aphat sanani tin meitei hian namphat san tua puin hanron that nin soi ania masema hi han saidanin tharum thona thlop mi hanilowa boina le harsana nei mek namchin hi te hian tharum thoa thil hanti na violence jongjong chu top sana remna le muanna kong jong turin hangen thrina zofa te chena moiranga hian hetiang khopa annampui meitei hole tribal te inkara boina chuaka thisan tam tak alun hnuwa hian him takin tribal ten anlua aire chung moiranga hian aum thaya chu chuan an tir chu tribal te hian ama hi an holem lonin alanga ama hi meitei ho ten han thatani ti report an siamna po hian engtika ma kan thei hil ngai don lo chia kan thinlung chungrel taka hian kan khrang don chia I contribution education lama kan fa te ilozir tirna le tribal no pangtata na thnem hi ngai na zongjong hi engtika ma kan thengil ngai don lobani anti hetianga tharum thwa chachrin meitei hota hi meitei mi puitin kan soimai thrina mase mi puitam tak ai o hian meitei jinga hian firfiak pol hange mozat anoma Manipur Tribal Forum Delhin Twitter lama report unpack dan chuan hei hi kanram chunga thil thlan dan dik tak chu ania Government of India hian firfiak pol terror outfit chi somli le pali lai mai lisin achin chia ane chung firfiak pol India in achin chia somli le pali zinga chuan meitei secessionist insurgents paruk lai mai antela chung ta chu United National Liberation Front UNLF te People Liberation Army PLA te People's Revolutionary Party of Kanglei Pak Communist Party KCP te Kanglei Yeol Kanbalup KYKL te Manipur People's Liberation Front MPLF te hanitin han report ani tichuan heng meitei firfiak pol paruk te hian thil tuminang common goal anaya chu India lakatranga independent hi hanitin han soibok mase Manipur state chunga hian tribal hetianga firfiak polapuan hi India hian pakhatma alanai lowa firfiak polapuan arm group tam tak meitei hoin anai chung hian kan unau zofa tribal ta chu firfiak poltin meitei ho ta hian anpu meka an sei tamber po ani boka masen mani jok hi firfiak polkol tu le neitu ta chu ania anti Indian terror group tam tak anai chung hian
tribal te thiam lo chan tir hani thaina turin meitei ho hian Central India te Kota te an hek meka mase tuna thil thlendan dik takai ro hi chuan heng anti-India terror groups meitei terrorist te hian ethnic cleansing campaign hanti mai tribal te an chen hmun atanga chuaka an lua chin ram te chusak tuma malak na anei meka hian thuk takin inrol na anneya tribal te dodal zong in heng firfiak pol sang te hi inrolin tribal te nun na suat na rat thak tak mai genocide thlentir tu chu meitei firfiak pol te hi abul tum tu chu ni lo ma sela inrol na thuk tak anneya ni kanron soitak meitei firfiak pol paruk te hi Government of India chuan terrorist organization anitin Unlawful Activities Prevention Act 1967 Section 35 lo chanin terrorist organization anitin designation hi alo peto ani Manipur state boina chungchanga hian India rama professor lar tak mai pakhat chu Rainbow Mizo Channel chuan Manipur state ta tribal ten harsat na antomek dan le he boina chungchang hi uluk zoka focus tura kan ngen na chu minti hlotlin saka kan lom hlea ama hi Asok Swain ania professor of peace and conflict research ani Gulf News contributor ani boka voin lamatrang khan Manipur state ta thil thleng chungchang hi aron twitran ta India rama Manipur state chunga sarkar ro rel na chu mi puiten han thopa mase security force na natrangin Security force ne na tranga ral thuam ruchok tu tahi tu tengani tang chung ral thuam ruk chhuata chu drop box siamin heta hian ral thuam an ruk chhuata hi ronda turin antia engwange achan chu hindun ni wangem ni tin Manipur chungchanga aron tong chu masak bera hian omjanai takle meinai takin aron soi chuak ani Asok Swain hi hindut wa dodal tu le BJP malakna political ground atranga sakhuana choivul chu dulo tu le dodal tu lian tak jingami ania Modi top minister chuan langtlang takin journalist and zona hanzo chu na takin achang le ta adodala hei hi engwange press meet and zalenan nei le digna chanvo anei te press freedom chu Afghanistan ai point India ram chunga hian acheto joka Pakistan ram chunga in India ram chunga hian press freedom hi nasatakin achezokani ati the Highlander chuan voin chanu dar khatvela report anpek dan chuan meitei ho hian police station atang hian heng silai te hi anru chokani chuan police station ange hian anpekir tur ania silai dang sangthum chongjat le amu tam tak ruk chua ani boka hei hi firfiak polte thilti ani lo theilowa ti chuan heng silai le ral thuam te hi innocent people poiselo civilian te thana tan an manga ethnic cleansing anti mai tribal te anlo chin ramatranga chuak tura malak na hi Manipur state sarkar chuan apomani tin an report mi mai the Highlander hian report anpek zeldan chuan heng thil zongjong athlen nuale poiselo mi puite thana rap thak tak athlen nuwa hian box chunga anral thuam ruk chhuata hi ronda tura box an hung hi omjanei lawa thilti ania mai phi fai tumna mayani antibok voin jun som darsom pakhat vela khan India Today notice chuan update anei danin Nagaland Indigenous People Forum NIPF tachuan Juniriata Khan meeting anlo nei to heta hian thutluk na siamin Manipur state chunga thingtlang khuwa nasataka halte pathian biakin church engemazat an halte hi natakin kandema center le Manipur state sarkar hian hetharum thona kalmek hi titopa nunphung pangai taka kanom le theina turin mala turin kan nge nani anti Manipur state armed force personnel te uniform chu meitei mi thuam nadum ha chachuak ta jinga mu ania heng tharum thwa chachuak thuam nadum ha te phena hian hengemazat anomani antia tichuan heng police personnel tele mi puitrang ho te hian settlement thren khat chu an beya chu communities dangten an lua chunga ania kongpuya te khochung kothera te tharum thona achuaka Manipur state sarkar le center hian engwangin nge hetianga dan lawa tharum thona kalmek hi control lawa an kaltir zela
nau pang kum sari mi lek medical treatment mamoyam em tu chu tha ania anu nen anung chungin ambulance chunga an chung lai chu hal hlum ania heti lai hian state security personnel ta chu he boina chona hmuna hian anom rangani antibok Nagaland Indigenous People Forum ta hian an seizal dan chuan Manipur state ta tharum thoin ti boina hetianga atheng mek lai hian Prime Minister angoi rang hian min sok na hlea khwakhir lovin tharum thona hi thakhat chuang zat akal towa hei hi New India thilti dan le thilakalpui dan chu emni Manipur Chief Minister hian Ahmad Clear Visiona hian mission poimo takmai hilai riat loakal hi tumna hanai lovemi tin zona hanai bok NIPF hian an thu chuat tlangkom na chuan chungkotam takin an thil nei thilnu tak tak da chu ti chiat sak ania nunnan chan bok hi kantor pui tak zata tharum thona chuakta violence thleng to wanga liam tur te po damle vat turin kantong trai pui ani antibok heti lai hian nizan dar ko vela khan news 18 chuan report an pek danin Manipur state chunga tanga boina chuak chungchang report hi aul sam ngai lova internet service am lo na mun no internet zone atanga na tho phei chu a har sale zola nun phung pangai taka haum le thaina turin army le paramilitary force te engemazat deploy hanni towa imphal ka thlen khan mipui ta hna na thil hriat tir tur chu ka office atanga thok turin mintia tichuan office chu kathenga mase internet omlowa network omlo boka whatsapp po khoi thei ani lo boka kan malama ground zero chuan security force tam tak thonlu ani to chungin tharum thona nu male sul nu engemazat mutur auma news 18 tana video journalist Ansuman Roy chu video manga chung ta chu thala turin ka khrila mun rang ranga kan kal kuala ka cameraman chuan chiangkwang takle thataka thala turin thei to pachua chu chu thil thandan dik tak hriat na turani kanti tur zongjong ta chu kanti zota mase zonalian tak mai kan ma chonta engtin nge chung ta chu kan thon chuang ti hi ani tichuan ka cameraman chu mobile phone manga thala nun le turin ka hrilta mun pakhat internet service aom na mun chu kanjir chuak to ani Manipur state ta director of public relation office DIPR Zingdar Saritrangin internet service si aomani ti kankhria du than tur kanai chun chu phone camera manga thalak chau chu anitani mase DIPR officer chuan harsana dang kanai leta tol chungmi journalist le national le international atanga journalist local ta chuan print temo digital le TV media poni sela story hanlak khom ta chu report ta thon chuak turin theitop choin kan bei hloma connection hi pathum oma mase aspit chu ahniam le thung ani ka cameraman Roy chuan a phone atanga kan thalak ta chu thon chuak turin theitop achua mase kan system a video te thonlu theina mun hi engma aom talo ani tol chunga journalist Sonia chuan minkhil danin tuna chuan hei hi thakha chung sata kan na tho thin dan chu ania story kan lak khom te thon chua tum hian DIPR office hi voitam tak kan helkol thinani ati office atangin khol ka donga iron life thaidon emtin minzota chu zona ka chana chu ram pakhata om maila kanom na bial chung chu danglam tak ania minute thumla ka saipo fit turin chawna lian tak kan machon aniringota live telecast chu nom chenna aniringota mase chu tuna chuan kati thairi lawani tin a changani internet amlo na hmuna chuan nget takin kanom hlei thei talawa area rang ranga thil thlen dan po engma kan lakhom thei talawa ti chuan ni Manipur state ta kanom na chuan home minister Amit Sain haron tlo hlau maya ti chuan story khan kan nei leta DIPR office kan bathlan chuan electric supply halawam lova kan story nei ta chu thon chuak turin darkar ni zat kan ma atulta internet omlo thuta banga buaina le harsatna reporter zongjong ta chuan chunet withdrawal symptom chu kan ma chon tabek ane mase July area po chuan eng internet ma chu kan mu thei lo ti hi achiang ta local journalist dang pakhat chuan hei hi kan nun phungpa ngai thar chu ni tin min khrilani ati ti chuan Kolkata lampanin kan kirle ta
Kolkata kan tumatranga minute railo te a phone chu kan han enta message le notification zong nen chuan halo bo vek maya kan video thalak zong te pot chu engma hriat theilowin ribeng cheng maya rang takin achangta chutianga lowom thut tur chuan tuin nge kan phone ta chu lo khoi theitang le tin news site tin reporter hian nizan darkwa khan he report hi apetaringot mai ani Manipur state ta thil thendan tik tak le ground reality tak hi Manipur state hian pho chua RM tilom mi ti hi ngai dan aom theita he report atanga alan dan chuan han record sa video zong te chu riben changlirin halo khata DIPR official internet service connection chu pathum lai mai han naya masa journalist ta hian pakhat ma an mang theilo thunga Union Home Minister Amit Shah Khan Habatlonia Khan journalist ta chuan zalen na an nei deu an bei sai ani mai thaya thu thar la khom tu te hian tam tak an lo record ta masa chung ta chu thon chua theilowin hauma DIPR office a hian electric power supply aum talo top mai ani khang kan han soitak te kha sentence by sentence sa ron ledling lowin kan hriat thiam theidan turang zonga kan ron lelin ania Manipur state chunga tang hian thil thlan dan dik tak report turin reporter te hian har satna lian tak anaya India media zinga lian tak mai CNN news site tin reporter hian har satna anto asoya hian an record sa zong ti chiata halom vekle ngai thak lo bengcheng mai halonita hi engtin nge hatlen thai ti po hi ngai tu na ti thui tu tak mai ani tabok ani ole khati zong kha tunrumata na chanchin thar kan buat sai thai te nile phot sela kan video lo thir tu kan channel la subscribe lo zong te khan khongaya milo subscribe sakjal turin kan som chuwa ti chuan loinen kol thaula Rainbow Mizo channel a hian chanchin thar dangnen dam takin kanin tongle thaudonia